perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu yaravuze ngo DRC, yavuze mu Kiswahili ngo DRC ni nchi kubwa, ni soko kubwa, kwa hiyo kila mtu wala kila nchi inatoboa njia zake ili tufike kule. Ngo Kongo ni igihugu kinini kandi ngo ni soko rinini cyane, ngo kubw'ibyo buri muntu ngo nangwa buri gihugu ngo kirimo gitobora inzira kugira ngo nacyo kigereyo. Urumva ko abaza gufasha leta ya Kinshasa ntabwo baba baje kugira ngo bafasha abaturage babazanira amahoro kuko ntibanabishoboye, ahubwo baba baje kwishakira ngo amasoko. Ibi ni presidente wa Tanzania Samia wabivuze. Ngira ngo ikiganiro gishobora kuba kiri no kuri za YouTube hirya no hino muzagishake, ngo DRC ni nchi kubwa na ni soko kubwa. Kuri bo ni isoko. Kubura umutekano muke mwa karere byazanye ibibazo paselema ku bakongomani ariko no ku bihugu by'abaturanyi. Muzi neza ko nka Uganda ihahirana burya nabari abaturage bahari Beni, igahahirana n'abaturage b'Ibutembo, igahahirana n'abaturage ba Ituri. U Rwanda ngira ngo burabizi cyane ko ruhahirana n'abaturage b'Ibukavu, rugahahirana inanasi n'amatunda n'abaturage bo kwijwi, igahahirana abantu ba Gisenyi ukuntu bahirana na Goma, na Masisi na Rucuro na Warikare na Nyiragongo, abarundi ukuntu bahahirana n'Ibuvira, abatanzania nabo bagahahirana na haraza Karemi. Ubwo urumva ko umutekano muke mu karere ntabwo uzana ingaruka gusa kuri Kongo, ahubwo uzana n'ingaruka ku bihugu by'ibituranyi. Niyo mpamvu iki gitekerezo cyari igitekerezo cyiza cyo kugira ngo EAC bira bihugu nyine bya East Africa byifatanye hamwe kugira ngo bizane amahoro mu karere. Urumva rero Tshisekedi we ntabwo aba bishaka kuko we kuri Est yumva ko ari ikindi gihugu, yumva ko iwe yosilontake Kinshasa ihari ni wabo Kasai na hariya Lualaba ari kwitwarira amabuye y'agaciro, igihe cyose ho hakihari yumva ko ibindi bisigaye ntacyo bimaze. Ibyo rero iyo habaye ubwo buhahirane, kubera Kongo idafite abayobozi bazi ko negosiye zo bita contrat bilaterale, ugasanga babwira abaturage ko ngo ibyo bihugu ngo biri gusahura Kongo, kuko mu burasirazuba bwa Kongo bisa ko ikintu cyose kiza kijya hanze, kuko mu burasirazuba bwa Kongo ikintu cyose kijya hanze mu kindi gihugu nako kigomba guca mu bindi bihugu, kuko Kongo mu burasirazuba ntabwo igeze kuri Ocean Indien. Bisaba swati uce muri Tanzania, uce Burundi, uce mu Rwanda, nangwa uce muri Uganda ukajya ahubwo no muri Kenya kugira ngo ugere ku mazi. Alors none kubera leta rero idakora, bigatuma abaturage bikoranira n'ibihugu by'abaturanyi. Niyo rero usanga abakomersa bavuga ati iki gihugu turi kugikorera ariko kigateza, ariko babigeza ku bihugu by'abaturanyi bakabafacilita, bakabahereza inzira zoroshe cyane kugira ngo ubucuruzi bwabo bworohe. Ugasanga rero aba operateur économique baprefera gukora n'ibihugu by'abaturanyi kurusha uko bakorana n'igihugu cya Kongo, kuko administration yarapfuye, ruswa yishe kira gihugu, imiyoborere mibi, gukandamizwa, habamo n'ivangura ryamo. Ibaze ujya kura n'umuntu umutaxateur, niba ari umuntu uvuye mu yindi province akavuga ati umuntu ino Kivu, agasa nkaho ashizemo n'ibintu by'ivangura ry'amoko kugira ngo gusaba umusoro mwinshi utanakwiriye. Ibyo rero ugasanga Kinshasa irabi-instrumentaliza ngo ibihugu by'abaturanyi ngo bikora pillage, alors que ari ikibazo cya systeme ya ntuza y'imisoro itari bien canalisé mu gihugu, bituma aba operateur économique bagira ibibazo by'ubucuruzi bwabo bagaprofita kugira ngo bakorane n'ibihugu by'abaturanyi. Aho rero niho usanga muri za statistique za Colta ugasanga ibihugu by'abaturanyi aho zica bifite nyinshi kurusha Kongo, kuko aba operateur économique baprefera gukorana n'ibyo bihugu kuko bifite system ya ntuza ya finance yabo iri clean, imeze neza, itandukanye n'igihugu cya Kongo. Kuko nta comptoir nimwe muri Kongo ifite igirirwa ikizere n'amasoko mpuzamahanga, bigatuma rero umucuruzi ajana zahabuye cyangwa Colta ye aho azagurisha bimworoheye.
Alors iyi ngira ni topic tuzavugaho mu gihe ubutaha, ni ndende cyane. Ibi bintu byo bavuga ukuntu ngo nongo Kongo ngo barayipiya tuzabisobanura tubihereye, nzakora ikiganiro special ku buryo tuzavuga uko amasoko mpuzamahanga y'amabuye y'agaciro uko akora mu cyo bita muri chaîne de valeur, donc aho kolta iva, yaba Manono, yaba muri Lubero, yaba Masisi, aho ica, aho ijya, no kugira ngo igere ku ruganda rukora za drone, za telefone cyangwa computer. Iyo chaîne yose ukuntu bigenda bite kuva aho bayicukurira naho ikorerwa ibikoresho bindi ivamo, tuzabisobanura kugira ngo abantu bave muri urwo rujijo kumva ngo Kongo ngo intambara ihari ngo niyo gupiya amabuye y'agaciro. Okay, twemere se ko bapiya muri Kivu nangwa muri Ituri, none ko Lualaba nta ntambara iriyo, ho ni bande bapiyayo? Kuko muri Lualaba buri munsi hagenda amakontenere ya cobalt na cuivre asaga amakontenere 500, kandi ayo makontenere 500 yose agenda mu izina ry'abayobozi ba Kongo, ntabwo agenda mu izina rya leta. Urumva rero ikibazo cyo ngo urntambara yo muri este ngo ni ikibazo cy'amabuye y'agaciro ni ukubeshya. Tuzabisobanura byimbitse abantu bave mu rujijo be kujya bumva ukuntu Kinshasa ibeshya ngo nongo intambara zihari ngo bari gushaka amabuye y'agaciro. Sefu n'amabuye y'agaciro mbese muri este nta n'uruganda rubayo par rapport y'inganda ziba muri Katanga, inganda ziba muri hariya muri nani za Kolwezi, inganda ziba hariya za Manono. Ntabwo izo nganda ziba reste ni hehe, nta hantu namwe hacukurwa meme muri niveau industriel. N'inganda zari zihari zose zarahagaze, yabo rwa Somikivu, yabo rwa hariya za Lueshe, iki nta ruganda na rumwe rucukura minere. Jusque là na makoperative yunga hamwe agakora, ahubwo nayo leta ikayasaba imisoro myinshi, nuko bagahitamo gucora izo minere bakayakuzigurisha swati Bujumbura, Kampala no mu bindi bihugu hirya no hino. Ubwo ari byo leta yita ngo ibihugu biri gupiya, kandi ariyo systeme yayo nkuko nabisobanuye financier itameze neza, ituma abaturage badakorera muri transparence. Urebye neza nyuma y'aya materitoire yose kuba contrôle na M23, abantu gishobora no kuba tariske yo kuvuga ko ibi byose bitumye ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye kugira iherezo. Hari abantu bavuga ati no urugamba ntabwo ruzaba nka AFDL ngo rwari guse cyane, mbwe ko AFDL nta kintu na gike burya yigeze ikora. Urugamba AFDL yarwanye ni Kisangani gusa kuri aeroport, ni Goma hariya kuri aeroport no mu kigo cya Rumangabo. Ahandi hantu havuga habaye imirwano mike ni hariya Uvira nangwa Kalemi gato, ariko za Lubumbashi, za Kasai, za hehe. Urundi rugamba rwabereye Gisekenge kuri entre ya Kinshasa, nirwo rugamba rwa mbere rubaye village par village. Bango kuva Bunagana ukamanuka Cengerero kwa rukurwana, ukagenda Burayi, ukagenda Rucuru centre, ukazamuka nta Mugenga, ukagenda Zagako, Karengera, Itongo urwana, ukazamuka za Murimbo urwana, ukamanuka Bukombo urwana, Ibambo, Gishishe. Nibwo bwa mbere habaye revolution irwana urugamba mu buryo nkaburiye. Nuvuga ngo izi territoire zose ni ziba bamaze kuzifata, ubutegetsi bwa Tshisekedi buzaba bubaye mu marembera ikomeye cyane, kuko urebye imbaraga M23 ifite na AFC biri kumwe, kuva za Kalemi ukagenda Uvira, ukazi Bukavu, ukagenda Kindu, ukaza Goma, ukagenda Butembo, ukajya Beni, Bunya, Kisangani, Isiro na Zabuta no muri Kinshasa. Hanyuma ugashyiraho imbaraga ubu ngubu za FCC, cyo cyama cya Kabila, zivanze na ensemble ya Moise Katumbi, kuko nabo bamaze kwiyunga hamwe kugira ngo mu rwego rwa politike batangire bategure guhasha Tshisekedi kubyerekeranye byavuze guhindura itegeko nshinga. Noneho ukongeraho imbaraga za Eglise Catholique. Eglise Catholique ubu iri gushyiraho pression ikomeye cyane, iri gukorwa na Cardinal Ambongo, ariwe musenyeri, ariwe Cardinal wa Eglise Catholique muri Kongo yose. Akaba afatanije n'uwitwa Monseigneur Fulgence Muteba,
uyu ni archevêque wa Lubumbashi. Lubumbashi ni archidiocese ikomeye cyane inakize muri archidiocese zose 6 za Congo, kuko iyobora diocese 7. Archidiocese ya Lubumbashi ni archidiocese ikize kabisa, ikomeye cyane. Bafite Muteba plutôt, ayobora huza ya nani ya mbere ni archidiocese ya Kalemi Kirungu. Afite diocese ya Ntuza, nako diocese ya Kalemi Kirungu, diocese ya Kamina, diocese ya Kilwa Kasenga, diocese ya Kolwezi, diocese ya Kongolo, ya Manono, niya Sakanya Kipushi. Izi diocese nizo ziri ahantu hari amabuye y'agaciro, nuvuga ngo abaturage baho, abayobozi baho, muziko abayobozi benshi ari abagatulika. Muteba ayoboye archidiocese ikize, none ukongeraho headquarter ya archidiocese iba Lubumbashi, ariko ikaba yongeraho na territoire yose ya Kambove n'umujyi wa Likasi. Uyu musenyeri rero arakomeye cyane, niwe uherutse guhuza Kabila na Katumbi. Muziko kuvaho Kabila aravuye ku butegetsi na Katumbi batumvikanaga, ariko bamaze kumvikana. Alors kuba ahagurukiye Tshisekedi, Fulgence Muteba hazatuza amwangaje tu. Ibi ndabivuze neza nk'umusesenguzi wa karere, bivuga ngo izi mbaraga Colonel Nanga afite inyuma ya AFC na M23, ko nasobanuye n'ahantu hose bakontrola, ugashyiraho imbaraga za Kabila zihuje n'imbaraga za Katumbi, ukongeraho imbaraga za Eglise Catholique zifite la tete Ambongo na Muteba. Mbabwiye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu marembera, buri gucumbagira, kuko ni riske yishizemo kugira ngo ahindure ibintu bya constitution, ni pressure muriho bizamugora kugira ngo ubutegetsi bwe burambe. Ikindi gahunda ye nyine yatangiye yo guhindura constitution, bimuteje n'ibindi bibazo mu muryango we d'abord wa politique, aho abambari be nka Kamere y'Ababemba nangwa Bahati Lukwebo na Mboso wari president wa Assemblée Nationale wa kera, nabo bashaka kuzahatanira umwanya wa president mu 2028. Alors ukongeraho kibazo afitanye n'Abanyamerika kuba ari kubima iriya corridor ya Lobito. Corridor ya Lobito niki? Corridor ya Lobito ngo nayo ndabivugaho gato, tuzagira umwanya wo kugira ikiganiro girambuye cyo gusobanura zira corridor 7 za Congo, aho zijya, yaba corridor nord, corridor Walbise, corridor ya ngo n'inzira Congo icishamo umutungo wayo uya hanze. Alors iyi corridor ya Lobito iva kuri port ya Lobito muri Angola ikagera ku mupaka wa Congo ahitwa Luau. Abantu bazi yara muri Katanga. Luau na agacentre kazwi cyane. Iyo uvuye kuri port ya Lobito kugera ho Luau hari nk'ibirometero 1300. Alors ibyo birometero 1300 ubicamo ubuturutse ahitwa Benguela ukagera Wambo. Aha Wambo niho hari headquarter za Savimbi uriya murebere warwanyaga ubutegetsi bwa Ntuza bwa Angola. Ubwo gaca hitwa Biye, ukamanuka hitwa Mexico, kuva aho Luau kugera Ndola ku mupaka nawe yo corridor muri Zambia hari ibirometero 450. Mbango ibi nibyo bya Congo. Yo corridor Lobito igira ibirometero 450, ikaba ifite ibirometero 1300 bya Angola, ikagira ibirometero 800 biciye muri Zambia. Alors iyi corridor ngo nzayivugaho, tuzayiganiraho ikiganiro kihariye, kuko iri mu bibazo bikomeye cyane ubu Tshisekedi ari guhangana nabyo. Funguye parenthèse, Angola kugira ngo irehabilite izi kilometre 1300 wongeyeho ibirometero 200 nyine kugira ngo uve kuri poro ujya kuri depozaho, ngo ni presque 1500. Angola yakoresheje miliyari 1.5 kugira ngo ikore rehabilitation y'izi nzira. Ibirometero 800 babwiye za Zambia bakoresheje miliyoni 800 kugira ngo bakore rehabilitation.
ariko ku birometero 450 Tshisekedi ari gusaba abanyamerika miliyari 3 z'amadolari. Ubwo urumva baravuze ati se ubu bujura Angola ikoresheje ibirometero 1500 kuri miliyari 1 n'igice, none ibirometero 450 Tshisekedi ari gusaba miliyari 3 ngo ubwo urumva rero ni entre parenthèse muze ko tuzabisobanura, harimo itiku rikomeye cyane ariko naryo ritazamworohera muri uru rugamba rwiyongeye kwa zira ntambara mvuze afite hejuru. Alors no mu bayobozi ba IDPS barimo nk'aba Kabuya, harimo ba nyina wa Tshisekedi, Madame Kisalu, alors n'umudamu we nabo harimo intambara ikomeye cyane barwanira leadership ya kiriya cyama, ku buryo Tshisekedi ubirebye neza ari mu mazi abira, kuko ntabwo bumvikana bitewe n'ibibazo byo gusahura umutungo w'igihugu, yaba nyina yaba umudamu we nawe na secrétaire général wa IDPS. Urumva no mu cyama harimo intambara ikomeye cyane, utibagiwe ko mu ngabo zimurinda, ngira ngo muherutse kubona ubu ngubu n'abazungu bamurinda, ingabo ziturutse hanze, regima ya 14 na regima ya 15 z'abakomando yazihiritse iruhande, kubera impamvu tutashobora kuvugira ahangaha muri ibi biganiro, ariko urumva ko umutekano we d'abord ntabwo umeze neza, ko aragiye gufata ingabo zivuye hanze z'abazungu akaba arizo zimurinda, afite ibibazo mu cyama l'interne, harimo intambara hagati y'umukazana na nyirabukwe. Murumva ni dosiye zikomeye cyane, ushiremo intambara mu rwego rwa politike y'icyama, abariyebe baramvuze Mboso, Kamere, Bemba nabo bashaka kugira ngo baziyamamaze, batashaka kumwemera kwa hindura itegeko nshinga, ushireho urugamba rwa Eglise Catholique, ushireho coalition ya Katumbi na Kabila, ushireho urugamba Nanga nawe afite hariya. Ubwo urumva ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri mu mazi abira akomeye cyane, biramugoye pe, kandi biramugoye bitazamworohera muri iyi minsi. Tutibagiwe n'impinduka aherutse gukora mu gisirikare, hahindura chef d'état major n'abakuriye ubutasi, ariko nabo batagira icyo bashobora kumumarira kuko nta experience babifitemo, na niveau ya pression ihari ibarenze bikomeye cyane. Nta experience bafite yaba mu byo kurinda igihugu yaba mu by'umutekano. Urumva rero aho ubu ngubu abasirikari bose biberane mu birombe, n'ubu ministre wa defense ubu ngubu akazi yikorera no kwirirwa afata abasirikari abajyana kurinda ibirombe bya nyina wa president n'iby'umudamu we hara muri Lualaba, hayoborwa na gouverneur Fifi Masuka. Urumva niba ministre w'ingabo ari byo yiberamo, ubwo mba president ari wenyine, isaha iyo ariyo yose ushobora kumva ibintu byazambye mwa kiriya gihugu. Njya gusoza rero ndabati uburasirazuba bwa Kongo ubu ngubu bukeneye solution yihutirwa ikomeye cyane, na solution yihutirwa nta yindi no kugira leta yigenga hariya. Twizere ko M23 iza bifashamo bari abaturage bashakire leta yigenga, kuko igihe cyose leta ya Kinshasa izakomeza kuvuga ngo ufite ubutegetsi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, muri ama province kuva Tanganyika ukagenda Sud Kivu, ukagenda Maniema, ugafata Nord Kivu, ugafata Ituri, ugafata Chopo na Hotwele, bari abaturage igihe cyose bazaba bari sous domination ya Kinshasa, ntabwo bazigera bagira amahoro. Ngira ngo cyari gihe kugira ngo mu byo M23 ipanga na AFC bashake uburyo haba ubutegetsi bwigenga, kugira ngo aya mahoro bari kuzana, kurangiza ibibazo by'umutekano muke, kurangiza ibibazo bya sous-development. Abaturage ba Est bamaze imyaka n'imyaniko bahangayitse, barebe ko babona agahenge muri iyi minsi. Mu bushobozi M23 ifite harimo bwo guha igihugu gishya, kugiha forme, maze igacyura impunzi. Anam profita gusuza impunzi ziri mu nkambi ya Mahama,
zaba ari ziri muri nkambi ya Kigeme, mu nkambi ya Kiziba, mu nkambi ya Mugombwa, mu nkambi ya Nyabiheke, n'abari muri diaspora bose, baba bari Burayi, baba bari muri Amerika, muri Canada, bose bakeneye gutaha, batahe mu gihugu cyabo. Kiriya gihugu ni igihugu gikize cyane, ni igihugu gitemba amata n'ubuki, usibye ko cyangirijwe na leta yafayarinze idashobora guproteja abaturage bayo, aho kugira ngo ifate ingabo z'igihugu ziforme, none iri gufata ingabo z'amahanga niziri guhereza amafaranga. Ibaza abarundi bari guhembwa 5,000, Barusiya n'abantuzana barabarume n'abaki bose bari hariya bahembwa 10,000 buri kwezi. Urumva intera hamwe nizari guha amafaranga, ariko abasirikari bose ba leta meme $10. Ibaza umusirikari ari kujya kwiba. Ibaze leta yo gutekereza guhereza imbaraga abo hanze ibimya abasirikari b'igihugu, biragoye cyane. Ubwo diaspora yose irategereje kumva ko ishobora gutaha, maze politike yamagana ivangura ry'amoko ikahama kabisa, abantu bakiyumva ko ari muri unité nationale, abantu ntibongere kwiyumvamo ko aba n'abanyamasisi, ngo aba n'abanyarucuro, ngo aba n'abanyaminembwe, ngo aba n'abahehe. Oya, iyo politiki igomba guhagarara, kuko niyo politiki yazanye akwaga gakomeye cyane. Hari na politiki ya deportation ihari y'abakongomani bavuga ikinyarwanda, bakomeza kubatwara mu bihugu byo hanze. Burya n'izindi mbaraga ziri kugabanuka, kuko osilontaka abantu bari kujya hanze bizagera aho ngaho wumva ko muri Kivu nta muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ukihaba, bose bibera Canada, bibera Australia, bibera mu mahanga, mu Buraya, bibera mu bihugu byo hanze. Iyo nayo ni politike itari nziza, ngira ngo leta ya AFC yagombye guhagurukira kugira ngo izane umutekano mu karere. Iyi politike ya deportation igahagarara. Ubwo rero si igihe tena cyo gutega amajosi kugira ngo akomeze gutemwa. Oya, nongeye kuvuga ko icyo gihugu gishoboka kubaho, kandi AFC M23 babifitiye ububasha, ko territoire ubu ngubu bafite irahagije no kuba yaba igihugu. Igisigaye ni ukubimanaginga muri diplomasi, kandi izo nzira nziko bazizi bacamo kugira ngo ibyo bintu bishoboke, kuko hari no mu bindi bihugu byigeze gushoboka. Alors icyo gihugu kizaba gifite imbaraga zikomeye cyane, kuko umutungo uri hariya, hari colta, hari zahabu, hari casterite, hari wolframite, hari ubuhinzi bwose bw'ibishoboka byose, byaba ari ibyo kurya, byaba ari iby'inganda. Urumva, kandi imbaraga zo kuyobora icyo gihugu zirahari. Ubu hari abasore bari mu mahanga barangije za master, barangije za PhD, barangije iki, bafite impamyabumenyi muri domaine zose, zaba iz'ubuhinzi, zaba iz'ubworozi, zaba iza tekinoloji, zaba iza computer science, zaba ari iby'imihanda. Ubu Kivu ifite diaspora ifite imbaraga zikomeye cyane mu byerekeranye n'ubwenge bwo kuyobora kiriya gihugu. Ubwo rero mwakoze kudukurikira,